lihat den biang. Ibu tidak sana yang mambiang. Alai. Dek keadaan mengko bisa wak mambiang. Amak sakit mama angarat tu dan je nak kali kata ni lain biang. Biang. Maafan deh. Apa dia jawab ya? Tengok tahu apa bisa tiba. Minta setel duit tu je, minta dembe limo mah. Tiba alai, hari dah terlanjur siang. Kok tahu alai? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atu biang ala tibu orang nama gua tu mambiang. Yo Pak, ada ganggu ya. Mana bare ko? Apa cari awak cari kambing? Cari kambing lah. Kalau bare kambing kalau cocok di lapia mah Pak. Tak masa kau ikut kambing tadi. Tidak awak Pak. Kambing awak jual ya. Dia banyak kuih dapat di det. Aku aja kambing ah. Patina atau jantan? Itu lah Pak. Patako itu cik awak sesa lagi nyo Pak. Ha. Nya kita nyo jantan. Cuma aku beranak itu Pak. Berarti kambing di luar nikah. Sudah timur dong Pak banyak anak Oh, di patino kambing ayau. Yo. Berapa kan jual kambing ah? Ada mak mengecek guys. Ya, jadi pasaran ini kawak. Aje. Kalau kalian jual kambing yang jual cek. Jangan murah dia kurang murah je. Tolong jual juta ni. Di mah kambing alai. Coba ada Pak dai. Kambing sekinutnya. Hari tu kadang gua ha. 300 lah ni bayar yau. Alah tiba tu ke Pak Mumang kau marah tiba tu. Betul lah, betul. Mesti apa beli? Betul lah. Tak doh. Kambing alai coba ni. Ba anda ayo 3 kali bendi saya mah. Alai pakai perput. Parpun mana adanya? Cuma itu. Ni. Oh ya, harus ya. Ba anda kambing bendi 3 kali saya mah. Dek karenanya mandi 6,5 dengan kau. 6,5 ba biang. Tak je. 7,5. Kalau Pak 7,5 awak mindaan. Tadi 6,5 nyo mindaan. Ini awak mindaan lain. 900 naik muak. Berarti biang. Dia Pak tadi sama awak pengertian berjuta tu Pak Go 150 Pak. Aku jalan dah. Itulah. Kau fikir tu apa ubek deh Pak kau. Kau dari relasi yang wah. 1,5 juta dan bayar. 1,5 juta. Dia lah Pak, kau 1,5 juta dia lah. Din. Kau sinati Pak Go mamah Pak. 1,5 juta deal. Amah Pak 1,5 juta. Karena tu sesuai je pesanan mak Pak. Tadi mau bikin 1,000 dulu. DP. Tu sisa. Anturi ke balai yau. Ke balai. Dia tunggu di balai yau. Nah, Pak beliau. Lain sesuai je pesanan mak dan. Apa dia jual baju tak je.